Biraz antrak veredi. Barыңарды бүгүнкү 50 жылдык юбилейибизди куттуктайм. Барыңерге ден соолук каалайм. Кутайым баарыбызга бөдөгүбүзгө сактап, айтпай келген жамандыктан калкаласын. Уюштуруучу топко, базаке, сизге терең ыраазычылык билдирем. Баарыбызды башыбызды кошуп ушул тойго баарыбызды насиптешик кылып койгонуңарга терең ыраазычылык билдирем. Эчтекеден кем болбогула, эмки жолугушканга чейин барыңер сак саламатта жүргүлө, аман эсен болгула. Барыңерге рахмат чоң. Bular hakkında toplumda ettim, suyunda ettim. Yana baraksan desanda bağırına oylanıp ama nazır gelinizde de çıkan mesajlar var. Ve nazır yaşlarda Çıkan nazır büyük var. Cuma nazır canım demek çıkan şurada. Yerinde sabahlar baysalda olsun. Bu yüzden 60'ında taksalıran mırtı uçtuğu toğuna koşulup hep işlerinde. Sevgili rahmat, nazır büyük var. Cuma'mızı bağırdan arasını uyuşturup topma katışanlarla. Sakıçaları bozdu. Sana yol demekleri olmuştu ayaştı. Cuma'ya boşluk koyuyorum. Aslında sizin başınıza dağlara şakala şahırdı kızlarının hakkından uşu vaka sizlerge gülpeyce, mazgülece sizlerge çok rahmat uşuca kızlarının soğuzda Almandan min var kızarmak milleti, şarkı kızarmakla çayçılar sizler için. Kızlar, bir. Kızlar öyle. Doktorun benim sakarlarınca bilmedi olsa da bu olanı halkla sarışısında trenlereceği olsun. Toprağında olsun, özgürler burada da yayınlamışlar, para takılanına Allah razı olsun. Anam bağırımızın başımızı koşup 47 yılda öldü yapıp köylü 3 gün silerdi. Her şey sefer durup Allah barbağından başkanı 3 gün silerdi, öyle alırız. 1,5 ayın var, borçta klaslaş var hocam, bağırımız verdi. Allah'da canım verdi olsun. Mızda klaslaş verdi. Yani hazır sahip hocam destek, hocam demek kızlarına para koyup amanat koyup zamanatına buradayım. Baraketler, sağolsunlar, programımızın son derslerine vergen dileklerim olsun, ömrünüzün olsun, algıral bolsunlar, toyda oturganday bolsun dep niyet kılalı. Elbise urfatlı olgan jamlazlarga yarım saattir insan olgan. Didar
каалоом ошол мына 50 жылдык майрамыңар куттуу болсун. Бул энди майрамдын эң жакшысы тазасы ошол. Аманчылык болсун, эл журтка тынччылык берсин. Кудай таалам иман берип, рызык берип, бала чакага эл журтка тынччылык берсин. Жакшылыкта ушундай тойлордо жолугуштуралы. Күн болуп атат. Ушул күндү канчадан бери күтүп атабыз. Ошо 50 жылдыгыбыз кут болсун баарыбызга. Кудайым ден соолук берсин, аманчылык берсин. Ошол дагы 60-70 жылдыктарга жарайлы буюрса Кудай ден соолук берсе. Анан ошол дайыма балдар кыздарыбыздын ийгилигин көрөлү, чогуу эле жүрө берели ушундай. Жүрүктүң болгон эми, өзүңсүң жаным. Жетелеп алған мені, тұратын жол бар еді, мен үшін ең әдемі, өзіңсің жаным. Ай, чип-чип-чип, аха. Чип-чип-чип, Мария Магдалена аруым, Мария Магдалена, тамаша таңда деме, ғашық боп қалған едім, өзіңе жаным. Оғыншы сен де мені, жаныма ең керегі, сұлулық мәңгі әлемі, өзіңсің жаным. Ай, чип-чип-чип, аха. Чип-чип-чип, Мария Магдалена аруым. Кымбаттуу, ардактуу классташтар, бүгүнкү тоюңуздар кут болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун, келечегиңиздер кең болсун. Мындай тойдун далайын көрөйүк. 50 жылдык уюштуруп аткан балдарга, кыздарга бирибизди көрүп көрбөгөн кыздар, балдар бар экен. Мына уюштурган кишилерге чоң рахмат. Ушулардын баарын бири-бирибизди тааныштырып, кайрадан көрүштүрүп аткан ушу уюштурган балдарга чоң рахмат айнамайын. Балдар менен бактылуу болуштун, өмүрлөрү узун болсун, нээре чөйрөлүү болуштун. Жалаң ушуларга жакшылык, ийгиликти каалайм. Бар болуштун, аман болуштун, бир болоюк. Дөөлөттү, каарлыкты каалайм ушуларга. Чип-чип-чип, аха. Чип-чип-чип, чип-чип-чип, Мария Магдалена аруым. Ай, чип-чип-чип, чип-чип-чип, аха. Чип-чип-чип, чип-чип-чип, аха. Чип-чип-чип, чип-чип-чип, Мария Магдалена аруым. Салам, урматтуу классташтар. Жана келип аткан жештелер, күйөө балдар, аяштар, баарыңардын бүгүнкү майрамыңар кут болсун. Тилеген тилегиңерге жетип, баарыңар бактылуу болгула. Бул ааламда ушинтип эле тирүүлүктө жолугуп турайлы. Ассалому алейкум, алейкум салам деп учурашайлы. Башка эч арттар эчтекебиз жок. Кудай кааласа буюрса 55 жылдыкты, 60 жылдыкта тозойлу. Кудай ошого чогуу жеткирсин. Жарым, 7 жарым, 8 жарым, 9 жарым мазам жоқ. Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ.
uaktың арасын 6:30 болып кетті сағатым Күте таусылды ғой тағатым Сағынумен сарғаюмен отырмын Санай әр уақыттың арасын 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ Күн ғашығым, неге сонша күттіресің асылым Тағы сағындырсам дедің бе Мәңгі бірге жүрейікші өмірде Ақыры келді менің күткен ғашығым Неге сонша күттіресің асылым Тағы сағындырсам дедің бе Мәңгі бірге жүрейікші өмірде 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ 6:30, 7:30, 8:30, 9:30 мазам жоқ Ары күтем, бері күтем, өзіңнен бір хабар жоқ классташтар канча жылдан бери 50 жылдан бери көрбөгөн классташтарды көрүп атабыз. Кээ бирөөнү тааныбай жаңыдан таанышып атабыз. Ушу классташтардын баары ден соолукта болсун. Ортобуздан аз убакыт эле 22 кишибиз өтүп кеттиктер. 22 классташыбыздан ажырап калдык. Калгандары аман болсун, көп жашасын, узун өмүрлүү болсун, ден соолуктары чың болсун. Ортобузда ынтымак болуп, дайыма ушинтип чогулуп, бири-бирибизди сыйлашып жүрө берелик. Саламатсыздарбы, баарыңыздар укман келиңиздер менен
bayramыңыздар майрам боласың. 50 жыл емес, 60 жылдық, 70 жылдыққа да бірге болыңыздар. Барыңыздар, дайгесіздер, бізге ынтымағыңыздар арта берсін. Абдым қоныштауыз бәйкемді көргеніміз осындай жақсы маңайда денсаулықтарыңыздар барыңыздар. Жақсы қалай барыңыздарға. Жақсы отырыңыздар, көңілді отырыңыздар. Рахмат. Сен жолыңызға тілектерге мен де қосылам. Барымызда шынайы жиындар бар. Аларды құттықтап телефондарын әрі бәріне поздравить етеді. Сізге де жетші. Рассын Өмірбай. Рахмат. Рахмат тілегіңіздерге рахмет білдіреді. Бір-бірін алдабаған, қол шылтеп таштабаған, асылы адамдардың ешқашан қартайбаған. Досторым, классташтар, түбөлүк жап-жашадар. Bir-birin қолдап тұрған, сырдашын қорғап тұрған, түйшігін қошо тартып, жақының ойлап тұрған. Досторым, классташтар, ырқардан жоқтап тұрған. Төржем ең сол жақсыздарды. Қолдың çoğu қарағанымыздардырlar. Эми урматтуу Ленинпол районунун Ленинпол орто мектебинин 76-жылы 1976-жылы бүтүрүүчүлөрү силердин бүгүн ушу алтын маареке 50 жылдык юбилейиңер 50 жылдык алтын маарекеңер өтүп атат. Абдан кызыктуу, жакшы уюштуруптур, маанилүү уюштуруптур, слайд шоулар менен, сүрөттөр менен. Бияктан конок болуп келген биз дагы алдан ыраазы болуп атабыз ушул жакшы уюштурганына. Анан классташтар баарысы бири-бирин сагынышып, мурдагы ынтымактуу болушкан экен, азыр ушул сагынычтарды таратып, абдан жакшынакай сүйлөшүп, ырдашып, бийлешип отурушат. Анан баарыңыздарга ден соолук, деги эле баардык мектеп бүткөндөрдүн баарысына ден соолук каалайбыз, ынтымак каалайбыз. Баардык канча жылдык маарекелер болсо, маарекелердин баарын ушундай маанайда, ушундай сапатта жакшынакай уюштуруп, жакшынакай ынтымакта жүрө бергиле. Баарыңар ден соолук боло, баарыңарга Кудай Таалам тилегиңерди берсин, максатыңарды берсин. Рахмат болот. Başladı.
Торғайында бүт билбегендер отырғанбыз. Кейін. Урматтуу классташтар, мына бүгүнкү тоюбуз кут болсун. Мына 50 жылдык мааракебиз бүгүн башыбызды бириктирип отурат. Көргөнүбүз да бар экен, көрөлегим да бар экен дегендей. Ушу уюштуруучу топторго алда ыраазы болсун. Тегинен түркүндөрүм буюрса жакшылыктары көп болсун. Ошол балдар кыздарыбыздын неберелерибиздин жакшылыктарын көрүп, Аллахтын буйруган жашына чыгып, төрдүн көрүп болуп жүрө берелик. Дагы бир жолу 50 жылдык мааракебиз кут болсун. Буйруса мындан ары дагы 60 жылдык, 70 жылдык, 80 жылдык дегендерге насип кылсын. Анан ошол бизди өнөп аткан Базаркулга алда ыраазы болсун. Жакшылыктарыбыз көп болсун буйруса. Bunu bilmeyecek yani, böyle öğrenci. Bilginden besli. 18 yaş oldu mu? 18 yaş. Ooo, nasıl oldu iyi. 4 son. 18 yaş. Dönüşüm daha da büyük yapar. Buyurlar ır boyunca iyi mutlu dönüş sol oldu. Koşmazlar mı? Koşulmaysınlar mı? Классташтар, эжелер, анчелер, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Ушундай 50 жылдык юбилейиңер дагы улана берсин, 60-70 жылдык болсун. Ден соолукта болга, оорубагыла, бала чакаңардын жакшылык ийгиликтерин көргүлө, жакшылык болсун. Дасторкондор дайыма, ак дасторкондор дайыма жакшылыкка жайып жүрөбүз. Birincisi olmaktan önce, dördüncüsü olmaktan görüyorsunuz. Mümkün ikincisi olup birden oturup etsin mümkün lazım. Hala birincisi olmak muzgazı ben, birden durgan. Oturgan yerimizde kolunu şöyle duruyor, kapaktan aylandım. Gel, yakşı mızgı. Yeah! Wow! Onu yıkıyoruz, bir! Öte!
stol olsa karakter dördüncü stol. Hadi bir birinci stol ve dördüncü stol vatandaş kaldı. Ha, üçüncü stol sırttan karakter oynar. Oy bunlardan bir giydiririz. Abi biz gördünüz ki giydir. Karakter bundan da mutlu olur. Hey! Go! Gidin! Hey! Hop! Buraya ikinci stol kuruluyor. Hey! Bunlar oturuyor ve bir de tuğda ıslatırlar. Üçüncü stol. İyi, bunlar biz hızlı oturuyor otostayız lazım. Ne için müzik lazım üçüncü stol var? Bileyiz. Üçüncü stol. Bunu da kafayı yapmasın. İyi. Get here. Hop. That's it. Ve bu üçüncü son, vay kanday, biz cümle iyi bölgeleri türlü olduğunu istegen eğlenceli olan. Şeyler bir de bakın. Bugün buyursa köptümlükten 50 yıllık klastaşlarının yol koşmuşsun to'sotabız. Buyursa jakşı ötüp atat. Undanlarda ortabızda olup ушундай жакшы күндөрдү Кудайым баарыбызга насип кылсын. Классташтардын баарын жакшы көрөбүз, сүйөбүз, кубанычтабыз. Бар болгула классташтар. Сиздер менен сыйлыктанабыз. Stolun namazını alacak mı? Size koyduğunuzda birinci kuralı 4. stolu görüyorlar bir yine. Biz akşamımız görünce 4. stolun bir içleri mıstılar geldi. Böyle lazım.
Siz kuana bile jürülüp durmayız mı? İyi, bu tarafa durmasın. Birinci stop dönüyorsunuz. İyi, yanlış durdunuz kadar. Birinci slogan eminim. Dördüncü slogan eminim. Üçüncü slogan, ikinci slogan. Cumhuriyet ilk slogan için. Barakende, buna bugün geçemizde en sonun oturduğu dilerinde birleşkin. Birinci slogan 500 son, dördüncü slogan 500 son. Kontrol koyalım. Ha, 500 son değil. Ben de slogan yapıyorum. Onu bilge çıkan bayakeleri benim tay gelirmegen da. Ne bu çamıklı bilecekte koyup özü çayakla dolayı. Ben de çayaklı diyeyim da. Birbirine sırasını kaybedecek buyurun nasibini birbirine aldığınızda açmayı değil, kanalı açmayı da ama oturalı, kulaklarında türü oturalı, daha da uzak kalmakta kırmaya çiçeğe geçebildiğim kadını. Бүгүнкү жакшы кечеде отурабыз. Классташтардын 50 жыл маарекесинде ушу маареке кут болсун, классташтар аман болгула, бар болгула. Кийинки дагы жолугушуу мындан да кызыктуу, мындан да даамдуу болсун. Төрт көзүбүз толуп ушул кийинки жолугушууларга чейин аман болойлу, бар болойлу. Той кылансын, жакшылык болсун. Майрамыңар менен. Assalamualaikum, klassdaşlar. Kandaysızlar, aman izleyiciler. Mına bugün güzel, жарым мыңдық алтын юбилей жолы отырады бұл жерде. Жолшыларға шегіндері бәрін ойлануға қош керек, ойыншыларды келгендер бар, көпшілермен көрішкендер бар дегендей. Қандай болып қалды ол екен, бұл кеше қандай болып қалды екен, бұл классташтар қандай болып қалды ол екен деп ойлануға бар. Мына менің жанымда тұрған, менің өмірлік жолдашым Асыл қандай болды. Бұлардың 30 жыл башталады дегеннен баштап бұл телефон құлақтан түсіп қалды. Жеңші, кетіп көрмеймін кетіп да бар. Амшыларда ойланады шынында. Елдің бәрін ішіне болады қош керек. Futbolcunun şu yolu şuman var artık. Ne demişler? Şurada yaşlıklar bat otursun. Bu yine 60 yıllık, 70 yıllık da şuna yavaşça kolay varsa nasılsın hoşuna çalışanlar. Adem kış vereyim önüme. Canım erkek balığı çağırmıyor var mı? Sizler için biz ilk son sayalım. Hocam biz ne diyeceğiz? Kimlerin deli olanların birinde asıl hocam biz akşaka özledik. Yarın sürekli olsa hocam ilk son biz. Kimler? Ama çekelim sürekli var mı telefonu bittiğinde? Çekelim var. Kimde olsa sürekli var. Yok var mı telefonu konuşma? Bittiğinde olsa şimdi. Telefonum bekliyor mu böyle? Yok eğer çok olsa annem bunu bilsem böyle çakacağım. Uzun oldu şkoluk degenden başlayıp çok hafifken bir kelmeler var da çak işte bilezge var.
Ben o çok razı çıkmadım. Ben şu bir sürü şey geçtim yaradı. Çoğular mı dedi? Hakkari bu serde karşılaşma olmasa da karşılaşmadan çok hizmet kıladı. Ben bunu. Aman bağırlara ömrü den soğuk, uzun ömür, bu nevreler simana yol olacaksınız bu türlü dayanışacaksınızlar bir olur. Sen kalan bağırlara arada görgü kısıtlardan aman boğular, arada oğullar aman boğular işte dayanışın düşecekler. Zaten bu devre böyle en zaman bu devre böyle çok sıralı. Hayır, matematik kuat aturan. Kes. Kutmanlı geçmişlerine hürmetli klastaşlar, oy üyeleri, sizlerdi şu altın toylarını kutlayıp 20 yıllık jubiley altın toy. Var oldular, ömürlük oldular, densoğuk oldular. Kulayım şu var dileklerini orunda maksatlarına jettiler. Biz endi jesteler şimdi kanday maktansak bile bari şaşmakta görüp kettik da. Bir yerge bayqap oturam jestelerin bari Pomstoy belirti Minson bahar ile Minson'dan arkanda gelip ketodu. Bırak pasake avdan tuğranın böyle pasar falan bizim pasar öküş klasaşmış. Klasaşlar yerinde körüğü çok. Ya kora patlayla uç polat da Молодец. Men o'sha haqiqatlari Filistin bo'yida ana bu yerda Filistin men degi shahardan cho'g'an sayin cho'qimlar bizga chay qo'yib beradi постоянно. O'sha berayim degan. Ana niyatda Cuma'ası degan bayizlik var. Köz-közsüz. O'shanın ayağına qo'shib atib berayim degan. To'xtab. İdan ko'p men sizlarni barlar siznayim, barlar yaxshi ko'raman. Gulanda, Shaki, Gulgul, Gulpa ko'p bazaq bergan kelinlar men qarindoshim bir chet bo'ladi. Biroq ayağım bari aklımda ben başlayıp balam. Bulay biröyle versen biröyle tarımlar bazı kıstarın vardı, jegenlerin vardı, jeti salmayasın dedi. Oşam için ben tegiz yal bile atak. Bolğun akşam sayıp koyayım. Özümüzde layıkta, bırastak, bölüş orasına bir şeyde jalpı kızmat kılan kelinlerine barışta ana kızar var. Bari kızlar yarısı batısı olsa yarısı gayrı yaşamış gerek ya kucama. Ben sana hoşuma tutmadım. Rahmat koyun. Rahmat. Olsun yaptıramlar. Bir video sözler koyacağım da unutma ettim aytamlar. Cenab-ı bu yerde cenab-ı video slaytlar oldu mu? O slaytlar oldu mu? Bütün düzeni mağayı karşımayla cevap vermesin. Eğer bizim kulüpede klaslaşan kurarı ve emeği zor. Hocam birinci videonun hocam yazar, ama ikisi ekserlerden bir sözler ettim. Kalan bir şu kulüpeden koldan çıkan emeler, şu kulüpeden bir kolçak koldan çıkan. Bana cezayir biliyorsun altına. Jengeler mi geleyim? Kelimler, kimler? Bana, insan. Apçiler geleyim. Apçiler. Kimin ister geleyim? Gece gider geleyim, kızlar. Kızlar geleyim, mana. O sizlerge, ara ming sobris, jakşırda bileylerge. Bayramlar benim Abdullah oğlum iyi klastaşlarım. Nakliye yüzünden beri bir üstü görünmüş var iken. Oşunu bugün uyuşturup daha bizde bir dakikadan çoğunluk yoldular. Uyuşturup doğuna çoğunlukla
Yani ошондой эле биздин балдарга дагы балдардын аркасында күчтүү эркектердин аркасында күчтүү аялдар турат, ошол күчтүү келиндер бар экен, ушунча деңгээлде жетип ушундай болуп атат. Ошолорго чоң рахмат. Анан ушул отурган баарыңарга ден соолук, узун өмүр, эмне десеңиз Кудайым ошо тириктериңерди кабыл кылсын, ар бирибиздин үйүбүздө ыртыкан болсун. Анан ошол ортобузда дайыма сый болуп талашканыбыз сый болсун. Анан дагы ушул бойдон жаш бойдон картайган Teşekkürler. Allah destek olasınız. Hayır. Olçular. Düğünde çırpıyorlar, çırpıktan sandın akına melekçilerine. Uyuşturucu olarak ele geliriz. Hayır, Tuğra'yı sorayım o zaman bakın. Kim yüzünde etçiyseler, akçiler, bir yüzünde ise kamerası çok değil. Oo, o zaman bakın, bu da sen değil, ne güzel. Geçen bir iş yürüyor, ben de diğer 4 lira ödedim. O zaman konuşalım bunu. Hey, biz çünkü ayrılık yollayla.
мына жакшы. Мына 50 жылдык майрам жакшы өтүп атат. Шаардан балдар келиптир мына. Каан дегендер. Айылдагылар баары чогуу. Көңүлдүү шатмашай. Жакшы уюштуруучуларга рахмат. Ушинтип көптөн бери саганып калган классташтарды баарын черилери жазылып, бийлеп, ырдашып, туристтерди алып жыргашып атат. Болду. Боло? Кусканыбыз келе. Арыстанбаева Күліпе жекеуізде, Жапарқұлова Шербеде жекеуізде, Асанова Гүланды жекеуізде, Имбеталиева Ақкөлі жекеуізде, Көчералиева Күгі жекеуізде, Сендені қол жолдары тосылады. Bu cihazlerin biraz sonuç olarak en tezde geliriz, özümüz ayıptı. Hayır rahmat, size var bolğusay patlaşılga toygu qaraqatda turmuş deri niyetleriniz sağ olmasa. Sırada yaxşı beter sınavı. Bakın arkadaşlar, biz o işbirliğinde klasasyonumuzun var, kısa bir iskeleyi, o derste beri tamamen kuramazlık iskeleyi söz koyup Aslan yediğinde bizim şu yaptığı sözlerimiz vardı, Berbat yediğinde tamamen bir şekilde aynı mekana koyuyor. Ne oluyor? Yedek tekrar topluluk getirerek kuşu, şimdi koyuyorsun. Kuşu itirafı ciddi oluyor, sıkıntı. Ama da getiririz, getiririz, getiririz. Allah'ın getiririz. Adı aslında böyle çaçalarını ala gelmek toyla, yeni tutup degen toyla. Koşu toy bu, dayı orta tatlı olsun diye aslında takılmam yeni tutup de burasını da kırıldı. Koşu toyla sizlerge çaçalarını ala geldik. Orta dayı mıntımaklı olsun, dayı tatlı olsun, koşu çaçalarını. Ama iyi, daha bir uyuşturucular, takım öğretmenler, uyuşturucular, aylanın, bıcına, Asıkkan'da şahda yapı olayda geçecek, Gümüşkuman olsa yasaldı. Bıcına, sake şirketiler. Ne olası, Nukum denen, Cuma hazırlamak diye gelmiyor. Gelmiyor, bir sürü adam yeşil şirketleri de taşına karşı gelmiyor var mı? Parada başka parada taktılar ama hiç şey istemiyor. O mu duruyor? Ne de Nukum yenine gelecekti, Cuma hazırlayabilecekti, ben aytarım. Ne olmuş? Doktorla bir saatte 15 kişinin başı birlikte olacağım finalda. Bunlar da soğuşukça geçirin, 68 oturuz bağırmıştım. Bir film şunlar yaşına kayıp koymamıştım. Şunlar kaçça tutak yüksek var, yeyetim var biliriz. Biz de şöyle Bişkek'ten uyuşturucu toplam, жақсы белектерimiz var ne? Oşun bir koyulup bir işte altı yazıldı. Yani Allah'tan koyuyor. Aslında şu sağda oturup diyakta ressamlıkta dayılanmak, diyaktan videoda dayılanmak, sürekli çok tatlıkan. Aslında oşun çok son bir var. Gelip şu bir kolu. Arkadaşlar bir bol şu olabilir. Teşekkür ederim. Bilekleri kavralarlar.
Hadi gelin cuma kadar gelin ha. Gelin size burada uyuşturucu tohum atayın şahada gelin size Türk birlikleri oraya kalmalı. Varım deli sularla bir de. Uyuşturucular. Bunun içinde sürpriz var. Isıp sürprizler, bir sürpriz var. Yoksa mesket koyun. Şimdi olmayı jaksa para koyun. Şarda gelgen kısa sürüp olup takır bayılır. Gelsin. Bana bu gayri gümüştü, deniz patla, bu anlattan geçiniz, bir sevgimizden ve kurulunuz fark ettiğim 30 yıldan beri bugün değildi, utançlı ülkeden. Birincisi de bağırmak için bir soğuk kalayım, bir solunak için olsun. Şu ileride bağlantısı değerli çevreler üstün, hurmatsıyım, gözday konuşalım, göz, kolay salam verelim, yaş yaşap, kürelim, yaş üstü çekelim. Daima yaşlılık olsun. Daima uşunday, koyuyorlar yolun şükürlerle daima yaşlılıkın üstünde, atlaklar olduğunun üstünde yolun şükürlerle. Dakça. Hayır, araya getirecek yaşlıkları olmalı. Kimsin? Altınday olan başlıklarım, bu var, Şunday formatlarımız, aramızda geçenler var diye, Allah gösterdi. Hazır 2 kişinin başlığıyla koşmuşluyuz. Biz başlıklar neyi unutmak söyleyelim. Unutmaklı var üydün, alayın bana açılar. Unutmaklı çok üydün, tatkanı var açılar. Unutmaklı var üydün, eli tuttu çocuklar. Unutmaklı çok üydün, eli tuttu açık duyular demekçi. Bizde şunday uyuşturuculuklardan yaşayken, biz unutmaklı karşı edin, bağımız bir sonuçta olalım, yaşamın mazarında, Allah'ın mazarında olalım. Ne bağırmakla bir sonuç kalayımız, elimden diyenler şunday çok uzun böyle, çok sözlü böyle alttanın tamam, her bir yaşlılıkta, her bir 60-70 yılda çoğulup, desteklenir. Yani kanca Tatlıklarımızda tanımayla bakımın eli uçuk var, kabul edin. Şunday uyuşturucularla dahil, şunday kafeler kandarın için, şunday layıklı, şunday kandarın için, razılığın varmaka varın, hayırın varın, varın bir olsa olur, iyi bilsin, bana üstünde dolmuşuk, paylaşıp görelim. Hayır, olacak, patlatırlar şekilde. Burada bekleyin. Oşoğlu. Bunlar Türk arkadaşlar bugünkü bayramlar benim. Bayramlar mutlu olsun, ömürler uzun olsun. Daima Dastorkon'da şunday kolça, yazrak dayanap, yüzünde dayanap duruyorlar. Arkadaşlar bayramlarda yakşı görelim. Ayran bulayım, arpa menen bulayım. Sizin elinizi görüyoruz arkadaşlar, aman esen görelim. Ay, barakayım. Ben yoldan size bile gidelim. Barakayım. Uyuşturucusuz doktor var. Bazıları Türk'e yoksa. Tamamen manday temizleyen var mı? Boşalı uyuşturucu doktor. Değişik tomakta. Barakayım. Alın. Ay, uzun Teşekkür ederim. Bozun teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel bekle, kulpa, gel bekle. Terus dong.
Кымбаттуу классташтар, алтындар, баарыңардын бүгүнкү неме майрамыңар менен куттуктайм. Баарыңарга ден соолук каалайм. Аллахым узун өмүр берсин, ден соолук берсин. Балдар кыздарыбыздын жакшылыгын көрөйлү. Буйруса 55 жылдагы баардыгыбыз төрт көзүбүз түгөл ушундай чогуу чара өткүзүп алайлы. Баарыңарга ден соолук. Арабыз кемибесин. Rahmat. En sonuncu ödülümüzde. Sıralamız mı? Sıralamız mı? Bu çabuk bir yolda sıralamaca. Ara gelecek.
Урматтуу алтын классташтар, эжекелер, байкелер, жезделер, бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Сиздердин дайыма жолуңуздар ачык болуп, ден соолугуңуздар бекем болсун. Ушундай эле тойдун үстүндө жүрүп, дайыма ушундай жакшылыкта жадырап, жайнап, жап-жаш болуп жүрө бериңиздер. Классташтар, жалпы 50 жылдыгыбыз менен куттуктайм баарыңды. Майрамыңыз кут болсун. Кудай аман койсо мына жакшы өтүп атат. Алдамдын буйруган күн экен, бүгүн жакшы күн экен. Жума күнү өзү да. Баарыңерге ден соолук каалайм. Мындан ары дагы ушундай жакшылыктардын үстүндө жолугушуп туралы. Аман эсен бололу. Ден соолук берсин алдам. Баарыңерге ден соолук каалаймын. Уюштуруу тобуна чоң ыраазычылык. Рахмат баарыңерге. Анан Базакеңе рахмат ушинтип ар бир нерсебизди тартып интернетке чыгарып турган. Чоң рахмат баарыңерге. Буйруса бүгүн Талас ресторанында Бакай Ата районунун Лелимпол орто мектебинин 1976 жылы бүтүргөн агаларыбыздын, эжелерибиздин бүгүн 50 жылдык жолугушуу кечеси эң сонун маанайда өтүп атат деп ишенебиз. Буйруса келечектери кең, буйруса неберелердин, балдардын сый урматына бөлөнгөн буйруса 50 эмес 60, 70, 80 жылдыктарды чоң өткөзүн деген ниетте баарыбыздын майрамыбыздар кут болсун деп куттуктап коелу. Тебиши бойной төрдө каз, тең туш сагынса, тегерене текен о көздөн жаш. Кайдасыңар курбу кыздар, тең туш балдар кайдалар. Өзүңөрдү эстегенде тегеренет көздөн жаш. Келгилечи жолугуга, көңүл ачып олтурууга, курбулар ансыз деле өмүр аз.
тектир саза тебиши бойной түрдүкка тең туш сагынса тегеренет экен о көздөн жаш кайдасың ар